sukun ni abang boruta ulala asa berdosroy ka isema nasongon na mga lusi ala disondo kebetulan muse songon perhudul nami ang gidoli nami naibaho si dauru sok songoni ang gidoli nami ketuai naibaho si akia buhadus marwata. Jadi mauli adi ma amang boro Wala to lang. nakaning nung natuto di jaho kamu jujur ngulo ni iboto namyon manang na opung nisi si Pele. Jadi tersungod dia ma naning situturan nami amang boro nuain ala amang boro be ngal marhum nuain boro nami ma boro si takarain nuain ngal marhum to. Jadi nayabangan mo dison gabi hamima manang nebo si takarain do asam bersifat kosa kita mang boruso. Naibaho tulang naibaho sa takarain do rade. Ula-ula. Ido takas na ido sobat saat alat songon hahabar hudul nami ang gidoli nami raja si daur jadi songon sangat dihamu pulutung pihami raja di bangan itu tokonan jadi mulai hati ma abang boru tardia ma nasalot di rohamu dia ada nagapang di pusu-pusu hatau kanguma radi do kami maka si kamu songon manuturi kamu amang boru na bisa kuda boleh hati Wala dyan matulang. Natipe nga takas tabigi jujur modo na ipasahan namin. Molo siya numur niyan natong barungor denangon ono puluh siya Ono puluh siya taon, taon. 10 taon. Alay dia ka pinukarna arong dope nasobotan wala damang nainape na jibu maninggal kita. Jadi moro konsep no kubay kami tulang uli amang boru ulo sari madua matulang sesuai dengan situasi dan kondisi narong ni kami. So ani matulang manate. boleh hati jadi itu kami te pakilolok kami jadi udah wina jarum tu napopot dan ida mata ida roha takas matutu ala dong lupa kasih sarkurun ni ibu tonami apalah nabos tak noai di gagasan jadi dokter tuntakas ma babamu tasawud dia ma ulau sari matua mana cong bang itu tang niang arkidian asabui atau orang nami amang boru Jadi ulau sari madua pertanyaan sama tulang. dahulu amang boru Jadi ulo sabo ma siang kamu gula-gula tulang nebaho sakarain masuk gula. So lima tulang. dahulu mai jadi mula songon sabuti takas dari Wala tulang. hamima songon panabu pasahan to alai bergustahi bejuhan tu apalah seperti moto bahan dari mengambil di sini. Jadi mana solok di ruhamu, soal apa kasar ruhamu, nagupang di pusu-pusumu, atau kamu beruna. Mauli ate mari hamo horong di hula-hula do tulang nami nakining tung takas do ibadar hami raja nami jujur ngolu ni dainang Kalau adong do be beremu pahopu muna anak nami si gada naso manguli do be dapat lengkap marhita tam yang muna ni raja nami hatop dapo na niluan jupa na ni jalangan dang pala di lukok kami nungay ato si amoy raja nami bay wahama parhitian ni tamiang kalau asa tulus niyan ang ganamyon dapat rokap na silubuti mi raja nami
Mula te mamang baru takas tu ibawamu asomar asohoto doke apala ibeber nami paupon nami Oh, lo tulang. tagyang nami asawakila masyan na daw magiusyan na jonok tung porhatok prosero kan itu dina kalau saya ada nama nasomar asol Dito tulang. wala Bawa. Jadi pinupar ni amang boru na hinan na kaning siya. Jadi ala aka dalet tangiang dohot perubini holong marara ang boru bona te. Olo to no. Aso tertakas bulus. Jadi ada rasa sahat nakading songon ulos saput ungasian hadoli raja sitakarai. Minarohanian pinasama seperti kiat tuning bulan batuara. Bek kamu masuk pada bos ini akadong hahabar hudul asa sahak menutut orang musik. Minggulan batuara adong dunang naro. Jadi sahak mak tu hahaduli tulang naibaho raja sitakarai.